Wat ada tang lai polai menit mi madan o Messi lai kor kwit Messi marway pat Luis Suarez alko ringkat alteli ke asis kuble yepi borok ti parolok ti bekesukna pan pek kubor sport hakan ke channel don napren jumpi ke pan thamai hakan ke channel wat klik dan share like dan subscribe kenang yo di kubor sport hakan ke channel hakajin yelak kai MLS hinela step Inter Miami bersyak dengan New England. Dari New England ke Belatan Mishkamat ke Alcor dan North ke Inter Miami. Dan hakim minit ke R, 4 hakim minit ke Balai Pesau. Henry ke Inter Miami, temsyum laduk Jinkerman kalau nyonteng ke New England. Dan yo berpempai ke Alcor ke New England ke Latap ke 4 day hakim minit ke South Pole ke South Play. Luis Suarez pula yo berpempai ke Alcor pan penyedra ketika Alcor bagi New England ke Latap ke Pat haduk bawai ke cingil akai hak kelas step ke lakut damar Alcor. Habawan penting ke cingil akai hak kelamit lingkat ke cingdon Lionel Messi ke Inter Miami kerana yok bor sisuk ban pencem kenap yang New England. Badai hak menit ke pasan popra limbah ke machi ulio antap sikul nak bentar ke Inter Miami. Habapai show Lionel Messi ketika kilai kur oleh yok bentap hakim minit kaban nyokopta prapuwe bat pra bukundai kumta kat nang teman kata nang satar Messi bentap kur habapek jingil akai kaban syudap kari Argentina persyak ke Bolivia haji kini syaka World Cup qualify kari Argentina kelecop ke Bolivia dan Rio Ronaldo kur bat hakim ni jingil akai Messi oleh yok bentap Ilai kor nak betah kari Argentina. Pat hani mesti perlu nak betah ke Inter Miami, mesti perlu bentap Ilai kor nak betah ke Inter Miami. Kumta nak ASEAN mi madan, atli hat-trick kulit komisi. Pas komen mapi, hato Lionel Messi, udang lah nak em bentap hat-trick dan dia bentap kor. Hakin ni kecing nak kai keban sawan. Kumta kut nok kecing nak kai ke Inter Miami persyak ke New England dan Rio la Alcor.